ole amasa in thir tu te chibai ka buk le vek chewa tu chuma chuan he tu kan mulai hi lichin mai khan in sir chief district jail atangin tlan chu ka re chuan an nei hi Myanmar lampang mi ve ve an nia pakhat hi Lelson hima ania ni hi kumsomli pali ania pusabia ka late fapa ani leisen Myanmar a khosa ani bokania chuan a bula korsen ha hi lel nun ne ma kumsom thum pakhat ania pulal ki malate fapa ania ni po hi than tang Myanmar ani chuan nichin mai khanin sir chief district jail train an tlan chuak ania tunai hian police ten an zong me ka nia khoyangi an om hriat alani lawani chuwang chuan sir chief district area zong zong a kha chuanin film khurangai hle ti kha karon soi ania chuan hei an mani mel po hi an en uluk ula film khur kha ngai ani abi takin sir chief district sir chief ko pui chunga om ho tan phei kha chuanin alo film khur mol mul ro ti kha karon cha chawani ya tuna hian police ten han zong me ka nia khoyangi an biru ka a mun la tak chuan la thleng dong lo hrim hrim ani chuan alo film khur turin le a mani in kong khar te tu verte check oluk turin karon cha mol mol chawani chuan turami hi tukin zing lampanga ngai zel kha ma tanga tla a saza khania chuan hei hi a mi thiam ten an postmortem hala ko chung te kha kha enge dik lo om ti khan check ngala ne chuan hemi ya hianin a kan rin lo deuh mai news aron nei thu ta nia chu chu kan thlir chik le dor ani mi tam tak chuanin ka amo engemaw mi hring khoina hnu ma te a om ka ring thlata ni ti khan a Facebook ate po khanin aron comment lui lui khania amoro chu mi thiam jok ten uluk takin an postmortem a ti khanin a ko chung te aran check chiang ani chuta chuanin a thil mak tak mai aron hmu ania chu chu kan thlir zui dor ani uluk takhan longa thaleng che July ni ruksang ni somni pali Aizol tukin zinga World Bank Road petrol pump bul kong chak lam ngai zel khama sa zahum halai chu chaw taka mu ani hnuwa athia vetilama postmortem ani hnuwa a hrisel din mun a lo thalo hle ani ti hriat chu ani ko thalo le thin lian ba ka nat na chi sang sangin a lo tlak buak ani aron ti bok ani ya aleina tom hle ani chuti rualin hei saza changa ni lawa sakhi te he ta yaramsa kan tiang chi tan hianin an hrisel lo na tura thil ti hi ke ni khopui lampang mi phei chu ani kan nga to hle ni ya hei kan thli chi kan ti te le air pollution kan ti te khatiang thleng khanin kan in en uluk hi ngai ve hle ni achan chu hei tuna kan mu hi saza ta phei chu ani taka chu state animal ani ya aramsa zong zong zinga keni mizoram a phei chu ani na poimo per tila dot kan sai kher lawanga chu tiang khopa poimo chu ni ya chon ko thalo le thil lian ba ka na chi sang sang alo nei trewani an han ti hian mi tam tak chu a tin a hle ani emponi second series elang saza hi atira mutu ti ngai liana soidanin a thom hria a han mu chuan alo la thilawa an boy som nu loka a cha thazui ani a chan chin hriat ani vele forest le AACP lamte a hmun an kal ngala kulikon branch way me zampui manga section 10 a ruang hi puanin an tuam thlapani aron tian ti thahle ani hei way me zampui manga section kulikon branch te an ti thatak zetani veti ten an postmortem ani nuwa he saza hi hrisela din mun alo thalo leya ko thalo le thin len ba ka na ti sang sangin alo tlak bok ani chumi awanga taksa chak lo van doina tok ta niin an ngai bok a taksa a silaya ka na emo thang ona hliam nu ma mu ani lawa hri in kaidar thei vei ni in alang lo bok kumsom paruk vel upa ni in keji som sari vela rit ani postmortem ma en fi ani nuwa forest lamten phum turin an la ani aron ti nia chon hei un postmortem khanin an check vek ania ko chung zong zong khati khan chon forest lampang ten ten an phum don ania engpon i se helai kan hmu kulikon branch zampui manga section ten aruang hi puanin an tuam thlapani ngaron ti hian in min ne hle ani achan chu ting anga aramsa state animal meu za taka aruang hanan boy som rangat po hi a nuk po ul rum rum thai ani chuan he tun lai a phe chuan saza kan tiang chi phe chu hmu tur hi an wang hle to a thingtlang mun enge ngot hatak kara po hianin hmu tur hin tam view lo ani chuan jin kan sei to ang khan he saza hian in ko thalo le thin lian ba ka an na sang sang kha alo nga hle ti anan hmu chuangat phei kha chuanin mitam takri ru khan da ngoi ngoi ani chuan ni china kan sei to ang bok khan ke ni mi hring antin an he khopui lampanga chengat phei chuanin
air pollution kan ti te ram ngo te kan han thria duai ang chi thingtlang po ania ting anga po hian ting ang ramsa kan hum hal anga kan ngei amaro chu an chen na kan thria saksi ang chi hian tam hle ania khatiang tan khan ei tur tha te khosak na mun nuam le thamuan thak zo ka kha an om na mun ha kan thria zel chuan a te tel tela awang tel tela ni chuan kan nek chep tel ani ti hi kan el hriat poi mo hle ania chuti bukin he sa za po hianin a ei tur tha kha mulo ti kha chi ngoi ani ACP chuan sa thina chung changa atira lo mutu ti ngai lian le kulikon uai me zampui mang section lamte an fakom an tia anni ba ka felfai taka boipui ngai zong boipui tu forest department le veti lamte chunga lom thu an soi bokani kulikon uai me ten an hum hal mek ngai zel kham ngowa nung cha omte hum hal tu ni zel turin mipui te an somani aron ti ania kulikon uai me tena an hum hal me ka hianin chote hi an petra enge an ei du zo ang chi te pokha atam lo ti te pokha kan va hre lawa amaro chu helai kan buanga kulikon uai me ten an hum hal mek aron ti na hrim po hianin ngai a ti tha hle ani chuti rualin enge sa huan anga cho tha le khating an mamo turang chi te an dam lo pon en kol na thang chi te kha ting angaram nuai tla top chuanin an dong mi don lawa chu wang chon he sa za po hianin khating ang khan sa huana te mo uluk taka en kol chu lo ni ta ang sela ting ang hian pum nuam lo kan ti te ko thalo te khati ang chin an sang kha anei don lo ti kha chiang renga ne chu wang chuan ram sa hum hal ngai bik ang chi phei chu ani na taka chon man thei ani chon monday la chon thu nei tu te hne na uluk taka en kol tur hian pedai zo kila chu an tan po ha dam thak zo ka ne entirnan aizo cha huana ram sa sang te po athen chu an donate te ne ti khanin thingtlang hun sang an man khom an zuk donate ang te khani khang kha lela ma chuan an ma ani kan ngei ven wang ti lo thei ani lawa ei tu tha te khating en kol na thazok nuya khan an om na kha ani tlatani chuwa chon he sa za po hi enge man nemo khating anga lo mana thune tu te hne na lo hlan fel chelo ni watta sela ti khanin heting anga an na zong apo khan en kol an ni nga tu nang hian hawan doina point tok lawang ti kha rin thei zo kani chu wang chuanin enge ramsa heteng sa za te sakhi kan ti te sajuk te po nia heta saphai thleng pon ani khatiang kha kan lo mu ani chuan thu nei tu te hena hianin arang theng berin hrilila ti chuan an soyang khan sa huana te en kol na thazok nuwe anom kha thaber ani ting ni lawa ango kan hum halani kan an tia e tu tha emo khatiang chi air pollution kan siam faute emo an mani tan thalawang chi kha kan ti reng si chuanin tiang hianin hrisel lo takin anom reng thei dor ani chu wang chuan thu nei tu lampang tin hena hril awat zel hi a tha ber ani